Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket naggapo. Iti pagayam akayat na ti paawagan itinagan a Marvin. Manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamata pa'y drama to'y kapadasak. Addan asawak. Nalabas ti panagbarbartek ko. Nga iso ti kanayon apag-apaan mi iti asawak. Bueno papagayam, hintay dinggan ti pakasaritaan ni Marvin. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. O niya pare, agawitan, wano nayunan tapay tinainom ta. Aginom tapay pare. Kakaisuna nga dapay maigatang iti mainom. Una, ang mga nuintun madamdama. Addan tumanan ni bakit mo, anak kaigam iti sablit amang sukon kan ka pare. Itarayak tun pare. Oo, maitarayam nga rod. Maitarayak day talakit din. Ah, Ang sinalbag kit di. Sakti katarakyan na di barangay mi. Kamkamatan dak idirag di babae tapnam mo. Ang anya na kinamalas. Tanipay milat asawak. Noon nalakal ako mga isublik kan katugangak, inaramid ko. Ato yan, tinayon tinuman yaw. ay, tay pulutan mi ngayon nana. Day taman nay. Ah. Manay kan chicharon. Ay, kadwam tipulutan mi nanasimang. Ato day tanday. Ibagayon tumanan ano maibus yaw. Tamang yagak tumanan. Total bayadan niyo, mate. Ay, katuna. Gamnay, di kay unay agbarbartag Ang mga no di yumayaw at di bagbagiyaw. Un ka di nana. Ala, aginom kayo lata. Basta awan ko madagkib-kibar. Pare Marvin, pare. Kita am ti sumungad anak kaigam iti binal siga kayo. Sos. Delikado kan pare. Nagtal na ka man. Ah. Nak man ako pare. Isyat mo kit di. Sana ka mang lukloko pare. Kita am ngamin na. O, adari tanong. Asos, delikado. Nimot bakit ngagpweso? Kunak no rabrabakan naklang. Ay, sawanan pare. Delikado ka manahin. Hoy! Marvin! Ay, sos. Agda ka man hindi tangagin inom. Agawid ka, no di mo kaya't nga imalok kun katuyigam ko. Akwa, bakit? Aguray ka lang biit. Ibusan mi pa imat ito inuman may kan pare Joel. Nasayang ba? Ay, pare. Ingkakit din. Ay, maluday tanari ka din. Nukunak nga agawid ka. Di ka pa'y laagkunay dita tamakitam. Talaga amalmalwan ka, ginggati agilos ka. Katap no nadardaras ama ibos. Kastoy tirumbang itiday tanga arak. Bakit? Hindi gusto mamatan kanyak na arak. Numasayangan ka. Ubam day tagay ayos di tarubam. Uno saan, dil patam akas la aso day ta nagtedted di tadaga. Mila, saan anamin anon nga imbagakin ka? Ano kas niyang adak iti inuman? Saan na ka may suksukunan? Apay, ada problemam iti dayta. Ibagam no nasakit tinakam mo. Iba inanak kumamot nga asawam, Kaslak na ubing abaset iti kas diyang araramidam. Apay, ubing abaset nga may musuksukunan. Amok mo't ipagawidak, Kat ubing ka mat talaga. Ubeng ta pa nagpampanunot mo numabartag ka. Di ka lang maumangagin inom, makauma ka. Sinalbagkit di. Pengamin na sikatin asawak. Nagadumot kumadita ti sabali ang mabalin. Oho! Kat di agsinatan, tamangi ka balay ka iti sa balay. Takitaak man no da makaanos ken ka. Marvin, anya kumangamin ay likli kam ti aginom. Da kayon ti pagsasaritan dagiti kakaaruba. Tamakit kita dati panangulolo ti asawam ken ka. Nukas di ang mapanakasukunan anapartag. Jakmat nga rod malikli kan na lang. Tanapig sa tiguyod ti arak. Katwan na,
Ngam di ka maalas at unggal adda ka iti inuman, kat umay nakasuksuko ng ti asawam, inton makasangpet kayo, kas kay manlaaso kan pusan nga agang angat. Basol tinalay nga manugang yo ah. Iso ti kasarita yo, sana siyak. Maumak paigit din. Inton kon, insubli kon kan tatang na. Ay, kas kay laubeng. Ay, di kay laagbain kadagiti makakit-kita kada kayo. Bakit? Nagsweldo kami ni Di Kalman. Atoy, Kompleto matlaang. San mo kinisayan? saan? Oh, adto iti duwagasot. Pagplete kan pagkaan mo daytan. Kurang aray toy. Alay mo ito nalimagasot ah. Pangan-anwam ko ma. Isunto matlaang nga igatang mo iti arak kan sigarilyo. Sayang laang. Anyamot ten. Apay, ada reklamom? Awan, bakit? Sige, ina ko. Sigarilyo man pare. Naibusanak. Ne, itamampay. Kat nukaw-awat mo lang ti sweldom. Inted kon kani komandar. Apay, hinted mo amin na ya. Ato iti daw-dawatam. Kapilitan ah. Inted ko amin. Tano jakyawat amin kan ko ana. Sigurado nga agbusi akas la armalay tingiwat na. Makareng-reng adeng-denggan. Ayun na yan. Sa bagay, hindi nga min sinukon na ka, hindi naginomta. Makapakintot. Kasla kumilaw ti jarna. Iswa, nagululi magkaklatan ah. Ay, nalakaayamot ti mairaman. Pare, at agiyaw-awis iti birthday. Kasangay kanukat ni Pare Domeng. Adat ko am ngay. Garawon ah. Ah, Mapantan, at sigurado api marti iti mikmik. sigurado dahi ta. Ang kasano nga ang mga nuaddan tumanan ni bakat mo asumungad no kay imasan ti panaginom. Awan, kung saan namat nga amon o sa dino ti papananta. Ala, darsam kiday, mapantan iti ayanda Pare Domeng. Hello, kada kayo andwa. Makitugawak man kada kayo. Ay, wana ade. Gayam ko din nagkasangay. Kasta ka day? Sige, mabit lang ha. Inak mangala iti arak apag sasangwan tayo. Ayos. Adumat ti sagana ti nagkasangay ah. Mabsog tayo pare. Wana. Ang itamam pa di na kasino kung ti asawang pare. Nasaya at laura ya. Kanayan pa'y kumakit diya akastoy. Barang no nauman nga may mangsuksukon kanyak. Puro kantyaw tilaklak amak. Gapo ityar aramidan na. Itaypay nga urayan ka, Marvin. Nagdungukan bakit? Talaga nga inururay na ngagawid ah. Nagdungo tarupam! Salba ka. Apingin sa mo kanyak ti karga ti arinula. Nagagsag. Tapno may munawan ka, salbag ka lalaki! Aglablabas ka na. Sikat aglablabas! Tapulos ngawan pa nagbaliw mo! Makaumakan! Doon na umakan. Nakarkaro pa'y kanyak. Apay ti ko nam si kalang ti amo na ti mauma. Pwes! Agsinatan! Jakon maanusan day ta style mo! Oyen, nasaysayat pa'y. Sakit din ti karkaritam. No sina di sina. Bayag mo ngay. Nanan, bagbagan nyo man di manungkang nyo. Talaga ama uma ako ni Tir Aramiden na. Kagasam, sinabuagan nakit din, iti isbaw. No, Jack makapagtapon, madiswak na di babae. Ay, katanya nga rod ngay. Nagkuna nga men, aday talagin inom ti aramidam. No nasapa ka kumangamin ang nagawid. Di awan kastaan na uray mo. Nag-awis da nga ron. Alangan mo't, saan kunak? Marvin, anak. Saan nga amin ayawis da, kat masapol apat gam. At dadagiti awis, ano maminsan,
Masapul a paayon para iti pagsayaatan. Kadukit nga. No awes, mapanadagos, nang runa no lamot kada arak. Jay ko na nga rudin, narigat no paayam ti grasya. Nehe, itaman pa'y anasapa ka nagawid, Marvin. Nasayaat mat. Naglimpyo ta utak mo. Di ka ba't maawatan, Mila? Lumaladaw ako no nakainumak nga agawid. Nagano ti makunam. No nasapa akmat, at dalatamat makunam. Kasano nga rudan nga eh? Nakaskas daw nga ron. Mayat gayam. Isbulaang timang palimpyukan ka. Saan man na tila ipalpalagip mo, ta mabusurak. Aywan gayam, agpabunyag ni Parijani inton kanikadwa. Inalanak aninong ti barito nga anak da. Ay mapan ka ah. Ngamnay, kita Marvin, ipakpakaunakon. Awan ti aginom. Nenenenenay. Apayin pare? Anya tinararamid mo, idinapan ka ng anak iti bunyag? At damat lumboy day tamatam. Tagtala ka man ita pare. Ah, Madisnog ka makitam na. ops. Bawal tipikon pare. Ang apay nga minaya, anya tinapasamak. Dating gawi ah. Nagapa kami nga agasawa. Ay sus pare, kaasi ka man. Nakakaasi ka, iti pampamayan ti asawam. Pero miya, iso ang makaisubsubli akon kani katugangak. Ang no isublim. Awan ton ti kapinungan mo, pare. May mayat kat di ah. Tawan ton ti kanayon nga umarmalait kas kada malmalo kada tao. Anay ko. Galat mo ti panagsakit yan ko. Anay. Apayan Marvin, agan ano ka? Kumalaisag ka. Agpakaturong ka man. Nagsakit ti tiyan ko bakit. Kasadya akong kabalan. Anya? Oh, dayta ti ibagbagak pay lakin ka ide. Daytan anga ti maalalam, tamaliwayam ti mga no arakan ti saritaan. Anyamat ni bakit. Maalam pa na tagsermon mo. Marikarigatan lang arudan iti sakit na. Katpudno mati bagbagak. Uno, inak mangala iti arak, ta iso ti inumam, bareng maagasan, ta sakit ti tiyan mo. Naku, bakit gusto na? At lang ako maro ti sakit tiyan ko, kanagitang ibagbagam. O ala, urayon nak nga rod. Tamapan ko kasarita dya ka, aruba tayo nga da tricycle na, ta ipanda ka ija ospital. Itatan na imbagan ken nakaawid tan dito'y balay. Agsarita taman iti nasayat, Marvin. Anya na dyan. Iti day dyan napasamak ken ka. Agnakam kamot nga tan. Agyaman ka, takas jay lang tinapasamak ken ka. Mila, bakit? Urayam ka di pa'y adakdakas, wano nakarkaro pa'y timapasamak ken ka, sakbay nga agbaliw ka. Naimbag kumaa, nubukbuko dam ariknaan. Ken, saan mo't apa nang idawdawat ah? Ngam kasanon, nuga po iti pan nakabartek mau kat madisgrasya ka dita. Alaman? Saan lang mo't kat asikati ka asikan marigatan? Pati da kami a pamilyam. Uwanan, bakit? Agbalbaliw ako. Kat, agyaman na. Tauray kasanawa kinasabrak kong agsasaukan kanunad duma. Saan ka anauma? Kan saan nakapinaypay ah? Nasaya at manta nasapa ka, kan saan ka anakainom ang nagawid, Marvin. Wala lang. Ta nagkari akon kanimila, agbalbaliw akon. Mabayin ako ni ti asawak. Nakita ti kinaanos kan kinadungo na kanyak. Kabayatan ti kadami iti ospital. Ay kat nasaya at nga rod no kasta. No idi pa'y lako mangamin nga inaramid mo ti kasta. Di awan ko mati rason nga aga pa kayong agasawa. Naunga ti asawam, gapu iti kanayon mo apa naging inom. Nanang. Nagasat ka kidi ah. Tauray no kasta ti style mo. Maanusan na kapaylaang ni Mila. Ay, no daddo malaang ababae dita. Ay, pinanawan na kan ah. Ala, nasaya at no nakapagpanunot kan, anak ko.
Bakit? Agrubot ka, tanda pa pananta. Sa dino, Iyan da pare Joel. Kasangay ka no, di inauna nga anak na. amangan no saan kan tumanan ang makapagtepel. Uminom kan tumanan iti arak. Saanin, bakit? Nagkariak matkan ka. Alakitin. Agrubot ka, tanay. Kababain mat ka ni pare Joel no saan tama pan. Agyamanak tanak umay kayo, Mare Mila. Ay, huwan pare. Ay kat, mabalin nga rod ang buludak ni Marvin. Mare. Sige lang pare, dakailatan. Nagkariak ka ni bakit? Ngay sardeng kong tiaginom. Ay, Ah, pasensya na pare. kasta ka di. O sige nga rod. Intayo pa'y nga rod mangan. Agyaman ang alakay. Itian niya. Gaputa saan kan anaginom, kadagiti napalpalabas nga aldaw. Nagkariak ba't nga rod kan ka? Bakit? O makita? Saan ka di amas na saysaya at nukastoy? Ngamjay kanayon ta nga agsubang gapula ang iti panagin inom mo. Bakit? Pagyamanak launay, tanatong palmuti karim. Katsapay la kuma, taag tultuloy daytan lakay. Pare Marvin, sumagmamanon alawas asan tayo nagsasango ang naginuma. Agur-urayan jay shotting glass kan tugawam. Awanan pare. Inkarikon ka ni bakit adya ako nagbartag. No kasta, talaga asaan ka amaawis. Saanan pare? Halang roda, pare. Narigat mo't no pilitin ka. Kahit amangan no siyak ti ikamatan ni Mari Mila iti binalsay. Nakariknaak iti panagbayin iti asawak, Mr. Lonely. Ta iti likudan ti kanayo na panagapapami, inasikaso, ken di nakbinaybayan, idinagsakita. Ininot nga rod nga insardeng ko ti aginom iti arak, ket isumeten tinanipudan, ti simayaatan ti panagdenami kas agasawa. Alakastan ket agyamanak, tuy pagayam mo, Marvin. Agyamanak met paga Marvin, iti panang ipatulod mo, iti pakasaritaam, ketawan sa bali ang maibagak, no di, ti panang kablaaw ko kada kayo nga agasawa, tanaurnos yung mutlaeng, ti bagbagiyo. Ala, itultuloy mo nga rod, ti panagbalbaliw mo, ket no adda pan nakabalin na, saan munton aramanan pa'y ti arak, tap nagtultuloy tinasayat alin na ngenyo nga agasawa. Bueno papagayam, di tan tinagpatinggaan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Marvin. Manipod probinsya ti La Union. Tampok dito programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kin insurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.